beka ne se ne semetie ye nyi bi mfrim ne yemfa be so enkan ye moye sem nso nka ase wanya ne kore ye nipa ye betimi afom ye fom asab ye ma hanta ne dwe enti ye mfa chawpan kanhye ye ma hwefo ne etiefo se ampa ha de ye fom ye chiaye mu fa fire nye bone nye boapaye kwan so ye bia me ka so de obuo ni die bekasa wo bibia ho ba ye mfa no so ntima ehu ye mfa ho memre kase me ne dia kwasi ensia arpa chia kase enkomo bia waje bre na wo hwe good morning confirma eja Noah misalo pe waje bre ya wo hwe nyame enhira na o ma na adom ni enhira ne pagya ne kase wo so eja Noah a very good morning enko enfama and also me ne chia kase call the ma da sebre o sebonsu ya otoso mienu asante mampo hene otisika dwete akonya so nana bomu ase kwa mentuma gu mesa benkum sumi na wo chachawa na enchia na no pemede ema wo from Monday, Tuesday, Wednesday edi komodi afa ye ma entity ho menim so your bad time wo ya wofo sa onwo bi kura wo hwe obi baabi e mantete ekono ye beye ne dai smaka za asem ni ka no ye nyina ne ye ene de ko tena no ma kwanya kwa be na betimi afa so this 21st century kwada atete etimi afa so na nkwada ma magi yensem se ne be ye mai ma magi yensem o tell pe mi be full line atu also found the so eka ni aka from Monday to Wednesday 0302211701 0302211702 0302211703 and at 0302211704 0302211701 0302211702 0302211703 also friend now so for nim die and no suon so oba time ebua from nano Bishop Salifu Amuakuba yoko tuka na amana betodwa senye ono nkwane akwada kroko isle one mu a oye under age ayema na kwanya or drive na sebi obi mu drive careless besim kwada wo mprai so senior high school kwada nwotwe akoji abayu abako asese no atono mu na yere mi asa akora no etono na eno amnya ne se court na ntimi antena Asem so we are looking for say nenko si wo chana court betena so na ne SBA o matimi de akwakogu e de amaye. It's so sad e make it so sad. Hello, good morning. Hello, good morning. Emmanuela Mpacho Frefre. Emmanuela. Yes. How many Tracy? Emmanuela. Yes. Mpacho Frefre. Yeah. Cry. Yes, hello. Yeah, me too. Debbie. Where fache Emmanuela. Wa woman no 8 me nyina so fache na me fa another caller e wa man so. Abigail, good morning. Good morning. Me pacho frefre. If you fat simpuku. Me pacho etio. Okay. Me pacho. Once I first na you school na discipline work on teachers for ne boy man sa ne man ni aten. Obi ye bone kura kola ye bone kura usru. Yeah. Because only say we ye bone kura ofia itimi do ko school mu ye do ko school ma. Say ye be born man ti usru. But say sa ne man ni na fi ho. So atase sa ne man ni na fi ho. Obi be bone ba ho card na ba school. Na mo makwachi no aye ni sadi we. Sadi we din so so sa wo fo na mo mani anda ho din so be bri na be ba kwala ne life. Yeah. So say it. That's it. Enti no sa ne man e say no so ye hwe. So say school if a nkwalanti nkiti kura no. Utimi e wo ye be bom ma o be hwe according to first na ye ko school mi ko JHS asama kese. Asa usrompo. Mate, Abigail bedas. Yeah, good morning. Yeah, good morning. Hello, yeah, is it good morning? Yeah.
Oh, ya woman no ate area tom. Ya woman no ate area tom ti mefa another caller. Ewa amane so. Hello, good morning. Yeah, good morning. Yeah, good morning. Oh, so woman ate area tom. Area so woman so ate area to betimi adwana mfa callers kakra bi na ani abedwafo entina se emfa pense mu ento 0302211701 0302211702 0302211703. Hello, good morning. Hello, good morning. Yeah, good morning, boss. Yes, Abome. Bako, this is an African. Yo kishini mtese vita kwade. Yeah, budget you. Me better women di no call mail. Okay. The Africans or kone for the to yamba. Okay. You me ye mabo fusunu on ye parents been winning it the one tree and for many things to pa yen and then what it is. Afroba kakaba for umpefu ube osa afroba obon one on bar the attitude obi we the 16 o se na opede wodo o isikenyi ba na ade nti ye kokko ye pampa one enwa eche wo bokutu ba o start wodo nti mesre me mfante te pa ye na nanom wode titi nti ye mbo fo me ye nyin mande yisuade ye di enije di me pen da metete na wode titi mo mfa abofo me su the parents in the other watch on aso because what we could be neba onye dey consider parents kwa mo hwe so far no be because okay ordinary person and ko be diele no it mo hwe do so for am so nimpa to onjeli no onjeli ya wo follow on could remand 2 months next time one for calm get obi or minor or best serve as a deterrent to other parents from doing that. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Me pacho this an African. I'm first Asem from Kwesi. Me pacho you. Pacho school for kwala na me akwa bi kada school no. Yeah. Pacho ya mo hwe kwala no so mo dress no so ya no so hunya pa. Bro, unye tie me ma nkra nto aso. Ye kasa de ne source so a ebeja edem bi won krofo bi tira ma adwen ye se. Okoto so obi a sha atare ye indecent dress na ema opportunity so betimi akoto no mo na. The fact so obi a share atare a exposing the other part of the body no. Ema obi a ho kwanya se koyini pa no to ne mo na. Ye masa de na wonom. Akwada no school. Ena mema nwotwe akoche no awrepi no. Me nyini sa akwada no school no wo no se bi pantin nko na ohye edenam school wo no. Ye kasa beto mema bitim se na akwada sha puskele ne da bi. Wo sha puskele ne kula unu kwa so akoche no repi no. Repi ye criminal Ghana mamrem. Why? Etimi strong FS amada say. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Me pacho this is an African. Me the mama Cecilia, me free no wa. Mama pacho you. Yo. Me pacho school no ayekwa. As it e yen twama no. Eno ka ho bi, na mofra no o mo aso. Na fe so mpanimfo na aso. Na mde nyame asese, ewade to de atemu be firi ni fie. Hwe on so mu na what's one dimra so with me be gina social media so on the license kra police ni ntimi nyina no ne beti dan na ne ba yes ade we ya watimi akasa kire enti pahu de akofa ba na di manya wo eteto kuma enti omu ntwe yi ni hu atofo mpanimfo bi e ka no omu nyina afanye nyansasua efiri sem bi mpanimfo wo kurom ha no obu mumra ya sese na be ye den na kwala abumra penifo na kasa emumra wutimi gina ho kasa asemu yi a na babu na efura outside ye ku kristo ani mu ase na obeba abetu ye nyina bra say mampoku good morning. Morning o Pacho free Pacho me free kumasi go krom mam yetio. Good morning o morning yetio. Pacho ayi na fanso fi ye tete no ne ye ma no me na me tete me ba boy na oko school me ya dia me parents office school ba na bia watale kwa watu oguso eti so office school ba ko no hu se na tare dia me ya no watu oguso a oba no kika shem so eti and the channel so first me ya ni ya wo phone ya ni kwala ne tie
ebi wa ko unity a obara no sanity no waje na pampama mtimi di na chi ne ko ba ho okay na nipa na twa ne tini so kama we boy say e ti o mo ti ni omode na mo no mo di wo school so di tani kwa ka bi kra ha so ne ne be ko e je ana di tie da bi so free ya ofo mate merasi nana Boache good morning morning minia nana pacho free nana etio nana etio nana mo enye so mam fancy mam fancy mo maka che sra da mfanche na nyame admo china ye nto aso ne nyina ekwan betimi afa so a ye be tete mba eyie the first nyankopon ehire nkyere se ye me ma no sebi enye niema etia oman amamra ekoso be bebre miamia wodo bebre but there be amekacho said the facts ye nche no nche se Ghana amamra nya adwuma but there be so na Moses Ghana amamra no from A to Z ne nyina ye adwuma me de akwasensia kasa asemi edika bakra